divertidos. Mima, o que pasou ese día. O que vades ver hoxe vai ser increíble. Eu pensei que eso non podía pasar. É magia. Ai, Dios mío. Foi terrible. Todo empezou nun día que quería divertirme. Hoxe penso divertirme. Bueno, xa está. Hola, está aberto? Sí, diversión. Pase, pase. Son Batman. Benvido ao meu restaurante máxico. ¡Qué ben! ¡Restaurante máxico! ¡Qué ilusión! ¿Dónde me sento? Espera un momento. Aquí non come nadie aunque te quites a capucha, porque quero saber quen eres. Vale. Un momento. Pero ti tes que quitar o chicle da boca, maleducada. Pode sentarse, señor. Pase, pase. Séntese aquí. Séntese aquí. Que van tomar? Este restaurante é bo? Do milloriño. E oín que fan hasta magia. Pode. Non tedes nin idea da magia que sei facer. Ai, sí. Se non me gusta magia, ya. Sentadevos, vou vos poñer os manteles. Así que Batman, é? É cura, Bueno, como estás? Ben, e logo ti, seca por aí, salvando as vidas. Sí. Porque está esto así. Nós bendicindo a vida. Que é isto? Serán castañas asadas? Vou mirar, que agora xa non vexo ben.
son. Ah, non os gusta. Ai, sí! Sí. Buah. Ui, xa ven a comida. Vai vos encantar. Pois será mellor que a castaña, porque isto... Espero. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa aquí? ¡Ay! Ai, pero que esa cousa? ¿Qué es eso? Nós non vamos comer eso. Que é Eso esa es cousa? gigante. Que será esa cousa daí? Eu xa non vou comer máis aquí. Un pouco de respeto, que eu non son unha cousa. Son adorable. Sí, adorable, adorable. E tamén para non respeto, que son moi maiores. Eu son un polo moi listo, Pero que me chamaches, princesa? Voulle dar de comer, bailar. Pero que é isto? Eu veño aquí a comer, non a bailar. E ademais, eu non sei bailar, que caigo con isto. Eu teño fame. Eu prefiero salvar que bailar. E ademais eu quero comer xa. Con que non, Por fin, chega a diversión. Pero isto que música por xigante.
do